Apolone chelong LC1 ochala la chuma waiso ochibil ka engare no kiche kes abala si ebe ikamuni tai kede ewenenene tai lo atwan iruana ka iruan kwenye mamu achamuni apalara koko osodi idila koko kanyini paran imusagono iuni adepar Ojachor Daniel anaiki samna kukola mamle rara kodlo sodi do mamna rara ruana sodi ngapukune kemu Ido Ojachor Daniel kamun terikar di sikau bal kare kaji kau obu kedi obole me mongola dunya teke kele me monge jinun be nesi oponi nyakno bu kedi amampane mosungi konye aponi igwe kile police to ne tingara ke bisiri ye kine de je la kona ta kemo to ni ko panam siringi mam je la ke mam ke sela to sane je aso Ojachor Daniel le bongo prison obu be Akoko Akoko ne satu betane mama pone kamun onyo no Ojachor Daniel alo sai ebo no million na mo kini ko pokani ajai ngo daw tinga mo kini ti akaul na ngoda bure to sendan alo bar ngo kai kamar tinga jo ko pane kadwen sapre siremu ngebe papa jeto le arta kai o senda atam no ngai ngiti bam dine rasojo to ko ban ngadol me rai ngai o Ojachor Daniel to ngana ni lu dumunene le musikie mu ekokoi mamerai be ya sabakita ekokolana so akiro to ne jei yene jei ni bobo ngesi boni bere ekokolana o wanyi lo lani ya koko ne koko irakine yang ana rakine ware to dumani je ngai tamote ka bosita che wala kwa pidumuni jo ba ngara kine ko je ngai tamote ka bosita che do mammo da pero ta jena joko be ara ngi e pupole mere ko dikebe koko yesi Ipajana la tuan kesa potu o giroto ipolisini ayangara tes Kanu awanyanaro obala sebe e jena ibore eyariti onache kech. Rengo domba ikarawe na tiga paka. Kwa na dubu ngambe ya renge si ana Akoko. Dia rale makeso mungi pengi. Ida kwa ni jasu na jasu kwa ni polisi na uranga lipo ni polisi no chama sanga sai aja kala na rai. Ide kije kala kire. Ekala mutinga misina no jakara loko na wenda na kira Akoko. So akone arenge na bede arda na bede akata na Akoko. Ide kwa lipo polisi. Polisi na sanga sai daga. Na ranga bo for postmortem. Amerika pule lemne kala. Na ranga mekala jibura da kasaka. Ngara kana so ngara ayanga singo ngara kisiswa. Ndai ngoni tiai e postmortem nyonyo ngunu eje kada sho na be denenere Ichie koto motunga lua potu indera kinosika TV East kesi emuno sebe ebuni kwa na atutubete ay napakini na arai la tuane be lemu ipioriti atutubete Akoko enen kamana rakeda saptaro le piri etakane bala adolo dake paki Nara mamere rando sudita adumuna kirobera ngesa pala na kitale mele meto keda Akoko era itunga lulu epio satu tubete noi enyakata polona atubete kwapa satu tubete ado peke adiko kusapata hii doko pana jai dongoro apune ngaba kabe kokota akino borana to kosea akine ke da America ki bala be tubiti ngesa ne no goro bodina tupaki niko pana pupunga ngaba kabara ni kampina ke pula kerunda beranga da anyi bere dutina Konye e polisiti le polokiti police station na ogweri John Okelo ngese toronit akironu itunga asutono kina bunga itunga lueo mita ebe diakartos na erai nyini ability kese aswamuna no police ngese dar tunga kede kesiboro ni kamuno na twen ekoto ni kopa na je chairman yante police oyangate ngoni okisila itisila rekede musago laiko na yi la Akoko Doko na itunga lu achuma yangasi yaso akisila kanikus ira unosi yaso complainants ira unosi baba yaso atubokoda which is very wrong Kanu TV East Tolbert Edait ochala la chuma oitela abelet otem gweri kosoroti district